أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda ohonda mwe Komor makatika o hamande kikawaida mitsa wanjitamke nano wajundrao wonze mwe Komor wananyasi kao ngwa uharmwe mabehewa ikao wazingarwa ranguma hahama mze wa hatu sambi uja Dr. Salami boboshano wanduwadu ngabo pia rijerisanga nyenuana nyasi waramasewa harumwa womjiwaezi wa Moroni zensuzinu hunda harumwa yemi jimbali nambalika onga saharumwe revolution hensi ya hatu watukufika ondo mwahimaruwa nembwana inu nuana nyasika o ngwa risuteneyo ranguze media ikao nga sifanyo haziyo nasi huja oandrika ondo warengaza nongo zinu hauzena ili waswili ngamu msalimuni ni mtose ni hezento sa za kikawa idani mwambie na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwezi hamande helika utirengemia doskwa jana simwambia nuka ya ritia zegazi ilirjuse avion ritsilate wakati harumani mbandongo kaundo jorema harumwa wakati unuma hususi ilo wa Komori onsipi wa venushiwa nezi jiriyo rike hashiri haina mru ya kenenko mbahe ni mbabahanu ya liyo rangoa lohonda ni hata bonze haukambu anayo wano aho wandu pia yondemane kao tire jeiva anoskwa leo baada mwaona bundjiliyo lanzalifanyiwa neno tabilite ikao le bundjilo lindi habili wanga sinansumbili vanu ni mzee wa hatuburu wa sheha mgwajo mhafadhi ikao yende akamkalimani yanikiwa atangaze le bundjilo hilo la kaufanyishi hausiku leo haula dhumani ya huendelea usiku leo harumwaifa ya uladil Komori homoroni amfikiru kayari sari tangaza izala wanayabu yo mada mengoni mweze mada ikaonge bidio ni jeni onese ze fikra rijue ngarudao ndabiye makatianu yeri sala ya obwesho waze wanu hindini uwa Komori hoji mlifu nge bidorke harumwa hawa hindini haukayabo ulando mvushe wahe nyunga ukale baoli bulwa umvusho sangotio mbebo leswala ilolo fusala mfuba tonjole lezaban na mesaji njo kanzani weshe maranya wa Komori mahususu do shababi uhari yabo nga mina diveri kao nga mjoeleha humusizonu ebenge kwezi wa Komori wakati uja wa urongoa wa hamba wa urenda ndemane kao kabla rahane jakati njia harumwe madana itekeleza banu ya notabilite ne zadjiri leo shanga mjoni ruhusu kwezi wa Komori rilamlani yondo ndongo ya mwando tsojozia do utsaha wa Komori wala mhe rahane helika onusu wandiso la muha waelewe mbane kaundori wanao yembwanari wanawo inumba na yabali ya zina rambanga ranzo daula haki yabobo hari yabo wawandu wadaiyo yo revolution de fani hao wanadamu ngwa revolteyo handongwe ikao ngwa zitsa hao ilize nongoze nde heheli ya kikawaida astahiki ngamjoke karifumbale zina la revolution nduka dofanya revolution wa jembi shamruka harumatahabu na mashaka mruha dai zikauhe wa jenjema mohazini wa haze sendika wanrujo udai ya wandu ngwa fanyo revolto quelque part harumensi ya Komore makati ya mwiso ya nurangwema haya mwiso inu ngasi harumwa shida riju halora mba inu revolution yabo revolution ekahe ni mrenda akensi ya tsahe ya juwe aini obali waje ayo kadaraja hindini yoyo balwana nrindi ganzo wa Komori wajuwe rangule wokaya wakaufikuru kabanu ekara mba daula haki yabo ngari tsaho haki na wenu tsaho haki yabo nguwano zije na boho wana tsukanga sina mizingangare mao nozo jwa hendata ziwasuli yabo haukaharu mwazensi wajiriza revolution zinji watsofa wanadamu wafungwa wandu wakoza wandu shawafanyi haredresma leo inunga monozensi hizo dozarenge dunia zende sao ebenge kwezi wanama wa Komori na mtafadhali henulo nambabi yasane ya tuwa wenji wafikiri wazima wapartage henu tsuju wa utselewa ya elewe yembwana yabaliwa no wa Komori ritsa hauze hakizaho wa Komori ngasi harumendusha mbao revolution hamandeli neleza banu unujani buhaundo ubinadamu wa winji hauojo kaushashi udhulumishi hao harumandongo fulani wanza madai za dongozi lekeleye zende heheli ya kikawaida
yabwekari wasuli harumwa wanadamu rivumbwa kelo kungumanyo la wanadamu haukati do anrupia yojoka wandu wenji yojoka wandu ashashi shawa o wanadamu wataho haki wa revolteyo yabobo hari yabo la dhima huwa tsoheyo watendeyo no wadungao yonde manekao ngari habiliyo rudire jezo kaya uharumemba na yinu yikakabatsi wanadamu ikao ndo watendeya zendongozini na tuamba sisi lo harumwa ze réseaux sociaux kamemu si wandulo banu yabori rengezo amana yaho kalimani waho wenji wa Komori roa lo ulaban roa lo harumwa zentizindwa jinata Komori watsonwe sautu hawo wakati haweka uluthabiti hawe namna yojitamka na boyo humkiniha ukangwa fikirio zaidi rahana asiro ngwa ubanu ngwa una ankli rahana asi shaye faswaha no wakati doutio yode maneka wo yabonyi wanadamu ikaondo mdungo zerezo zinu mriona wenu siku rirende hando wakalimani wahanyu oharumwemba na yinu ili ridoju sale jire juza rijitowa zeroho zahatu fidia ritowa ze surwa zahatu zitibandaye ili riwanie haki inu harumaze mbawa za matangazo ebenge yapo pande unu risanga sina wakalimani risanga sina ndu watendaze ndongo abahanga si sur le terrain nga si janibu zinji haukanga bwe société civile ngabwe wanduwa ze parti politique yabo ze janibu izo zombili waja huu la dhima wake wandu watende yekakaritsina wanasijana homijini ikawa ndungwa jojo rejai fulani na fulani heza nzozi pangwa zirendwa hauma no tablo fulani watenda ndongo fulani heza nzozi amba zirendwa yabongare ndao haruma anarshi heni mdungu tsojoanze keyende waye na izonde zidi ngominya yezinji yebenge holi horsangarivu zawe ndumara sijansango msango wa hangu he fikra hizonele wao hizona atsansa uwa haruma kalma hamanda linu nembanari wanao yekammono mathalani haruma shesi wa shamzuani John Balozi harengwa, hafungwa. Sambi harengwa, hafungwa. Salami harengwa, hafungwa. Richido jitare uzisokaya ema na nzuani msoju Henry, mfano hadisi. Dokaya, yaboyo hamba kabati mru, yarenga embana ya irwa ya nzuani. Na yabo ngiyo oblige wake wandu watende. John Balozi bo yaka shababi, yatende parti jua, yaka urasamble, mwaka humona wandu waka humdunga dingoni, vala pia nda waka structure, ya manadamu ikao ndo yaka hitswa, yaka utende, ye paraze ze kolektifu zahe za kaharmwe mabavu, ye dezinyo wajo utende hula wa sensibilize, no wajo kauka hula leo wajo kaurema engwaride, hata wazungusa onsi pia shaba kamru ya kateti. Yekale wa inumishi yokai parti jua, dabo yaka sambi, haka utende, ngena wandu, yaka uwede zinye, jusqu'à preuve de contraire, yoba hanuali yo, shaheni zanzozi fanyo harume parti, sola ngondo halwa shawiri, yaboni mitsanzani jenele zokaya, uharumemba na inu, ngebidiyo restructure mba na, yema kandidango umatsanu, wandu aweni mdunge na bavu, ngwajan ili ya preske watsopu harume mabavu, ya he engazija, ye Komori, ngwa una wandu wa wadezinyeyo, mali harumemba na yinu yekatsuka ya wabazwezi hano shanga sina wandu ikao leo yinu ngarujoka wa wandu waushinda warengemba na inuwe rwae haukeka nga sina fazili nga sina kochi nga sina nuwananya siwandu wa jina waka makandida wala yaweka tsuka uhara haungwara mbao nrabo yuhebi ditsanganye hakura hana nzuwana ukanzuwani forunde mateti nsujwe kangwao wabandaziwa shanga mjokaya yembana yinu kena hende kakabati mateti ne mateti ingari waonao shange bidio wa structurewa yembana ijojo nziani ebenge tikanzani mweleze nukaya ngasi haruma revolution shange bidio wake wandu watende haina ndongo mjoka henda masome harume tarehi ya hezensi pia za dunia wafanya revolution mwesomezi yo nitso jondo wandu waka watende revolution hata yaka wasili hatu wakati wali swalihi ya hamba haja haka urevolte ili wandu wende hata wambe haka ufanya diktaturi sha omweye haka harenge mbingarwaya yebenge haka ufikirizo haka nafaliki zijazike na faidaho wa Komoro wenji benge wakaho na mawasasanyiwa lewe inuazali haja ngufanyo zini garambonga bo diktaturi shatsa bubohe ni mdurambao ngarujawe mriake diktaturi haukasi sodo mvumbua yebenge yabo ija wakati kwezi watukufu relewe mbanari wanao rijuo kemba na inuke na henda basina mpanga zempanga nganzozi siwa nganzo wandu wajohu itendea wandu wajohu itendea ngwao senangwao hamfubato shana wa dezinye wa jistrukture wakonga sina mabavu
wanrao walahe ni mabavu leo barua natso baki Moroni isifali bana baki harumwe bamba wa mkazi nele juu hilo no alsa ya he bambao waheola yatende hambu hata hezo nongo izozo nsipia ekangari jwawe hali ya bora swili na wendu marise vuzilwa yabonga manzo nendele harumwa nongo inti ngamanzo nje harumwa lesu alalahe manotable ya leo ukamuono zenongo zadjiri harumwe fwa ya uladil Comores ya Moroni ya husu ya nane manotable wakanza waonane leo hahwenda wa joshawiri ya hehawa nziro ile mawensi ya Comores ngamfikiruka ya ye manotable ambeseka odo wakao himilaha kule jamvilamba balukumani wafikiruka kwa jaone habala haweka waone hashazali haka na hamu na huruma na huzuni swamahani ya ukayanga wajofa ni handongo ngwanza atawe donc ukatwanza ona ndwaila ukale jeshi langu jana liva Moroni riniki wa information ka otsono haji mbaye haitia yabo ukayajaya madashamfi harudie masihu ya jana hafungua tena nusu ya mabandi harumwa joli ya Moroni ili watsangani henele jeishi wa masakre population yabo mdungo leo kaya zenongosa zwasuli harumwa harara nziro yabo nganzori fanye nganzori declenche mimi tijaba nunjeno ne sokaya oazeye wakahofa yeleo ilaika mengoni mweze bahati nkuza hatu za ukembana imitsanganyera hawa jatowe masakala habahati mbika zijajiri hena mna mimi nafikiri bona onazila haukati kao hansukaya rangwe notabilite ya Comores yitsanganye haba hanu jabala hahwenda watu aliliesha wiria ho wana wafungwa nelebali lobo nsiju wenda wajiliwani wanahawe halila wajewa watu za adabu wawadunge mbio haamri wanikiwa wafanye jazila mitifikuru kabala leo heni notablo balolo na handuhu zerjokari wono leo na handuhu zende mabavu haukayenge mzembe sharifu akatenete tibala yena mze wa hatu ibrasheha na mze Algeri hata heze njema Muhammada Hamada Mbore hata wandu wala pia bahamu mlabyo nukaye nkebala watsore mabala leo watolwa miharuma welesi swabo nsira lwanele jeishilila yeukana mozajeko wakati wema bavu kajava ya Moroni vada ndo bahamu ya kaubidino ne kejabidi ko waze wala wakubali wa roho fwaye yo fikira ya hangu binafsi ikaubidike vada ndabozandi sao haukekari rwalula waze wazubiswa bonsi juzo wazaze warwari lwabo place de l'indépendance waroho rwabonsi warengwa watula magarini watsula zengonde wavurizwa o gendarmerie leo wababeke wabakibala walabonga onambaja sali haukatanga bwaloma shababi wahimi bala waharauroha wambango wafanyole bundjiliyo baheka ila crimogenitilwa zenongozi jokazi sanganya bala ukansu aminukaya o walio ikoni wajoku baliware nsimza Algeria rarilwa bala yena mze shawali o alonsu jini kwa jajo hansma da hamada yarengwa bala o walio kwambani kwa nauransi mze burashe hararilwa zonrabo o alombeni kwa jajo ransi mze wahatu mbaba faltaki yararilwa bala hata hoa nruwa kabala wonsi pia wa baliyenga zijaujabala ne masiwa ebenge mimixiwa no kaya rate occasion bala wa manque occasion parce que c'était le moment. Il a des moments véridiques ya kaubidi na bonga mumlabyo no kengendi hetsanga nyofoye hata emasakala yanza tola leo kajajo katolo haukaya abo joka encore une fois iribalia banu wala manotable ahenga zija wala tswa hemijire vumba banu wala nde maka imwa hatu yabo walomkazi hao walovuvuni hao walomde hao walomoroni babo mabani hao yekati wandu watsingo utezane miharuma shawa kubalioka ngabo galo yaho wandu wala ikabidika wandu watsanganyisho fwaye ye Moroni jokevalo ye mijatu jokandi sobalwa kombrisho kafula naremo waondo wandu warimila warongo zao waondo wongozi wabaki waude masaji wa hatu vanu hata harumwe sharia shashkomori no wahankade kawo yekawa ndwende hula kwa jeshilia na nrupulware jarumwe miji iliwende wondro sulihivu no wakawo hifanya do waze wanu vanwema na rahansi malabo homijini ila namna ya utsahari limite ze dega na utsahari suluhishe heni mratu tojofanye zoyanzao ebenge banu notable milanansi harumwansi yonrongo muhimu nabo mimitsi kaya habahati mbi zenongozi lazima nke occasion shango ona rekuru do harumwe miji yekaza ndongo waze watu wa zambaba hadabala wenda wakaansi wakauhabiluka a partir d'aujourd'hui gebidiyo azalino wandwa hahi wazilwa harumwe miji ya hao ikawe mabango waondo watso yaunda
Ihondi ho wajorongolea. Yemisihiri ndo watso wajiwashia. Ihondi ho wanjowe swalia. Honziani hondi ho wabirawo. Izo sindera jifanyia. Hata heni mbaba hanu bonsi pia. Yabo yendumarise vuzilwa. Ketsuli ndaridwe shoka haremegwa nzima. Hauka jarema. Ichoko bidike gestera ona ila. Rangunde makati mdongwao inu. Yemagobaya balwa. Ikaubidi ikeze nongowaze wa hatu wafanyiwa. Bo watu shindore yashise sur le terrain. Ikaubidi ke abaha yinu. Yerisalara hawe jarejo mijini. Heni mrubala paramba nambaye magoba. Nambaye magoba. Kabati mrujo sherehi nrabo. Ngezi kakolirara nguhezarendwa. Kabati mru yajo wazali. Yajo sherehi mjini. Hauyambe ngule gogararo hende ya sherehi Moroni. Yeheli waba Moroni nambaye miji. Haukaze nongorarendwa leo. Nono. Vanufu karako pamila. Yeo kama unamozaje. Walando wandu warihimili ya rabaki. Hauko wandu wa siasa uongozi wa kabanu pia wafu. Kabati mrutuju wa karnado waza. Ukakarutu waza mungu. Gema ananyinyi mkonsiyo. Riwone ndrongo hamada zila zijiri. Uwababa ikobidike itapalabari. Ikobidike itapala rangubala. Ketsu bidibado kasambla. Watika uhara tena. Uwanahanyu warengo warendo ndushitso hindu. Waulwaya. Uwandu shahanyu wadzadzahatu. Warengwa waroho ndushitso hindu wajao riwono. Izo tinongo rambiwa riwono. Waroho rabonsi. Warengwa furizwari mamagari no wana hao. Warengo ndo wahezoda haju. Ni wababale omkabala kejabidi kemroho fwaye. Ikabidi mabe na bisele putumri webasi ndo ramzayani. Haukanga mina akinukuandu wala ngwa joka nyido wababa hao. Basenge ireme. Ijoka inono malapia. Ijoka inono kako ya jokubali yeshoko waze wa hao. Warengwa warendo ndushitso hindu wakensi. Yebenge yabo kwezi. Skanzanu one soka ya. Ikabidi ke rahamwe jawasulo mijini. Mwambe mijukana mbaye. Na mbaye. Na mbairu wane Moroni heli joka ukaya. Tizamba wanjana. Na mbairu wane hela zala joka ushindaro hendeza hemtuje. Na mbairu wane hela zala joka rohabanu ya pashambe ngodobonzi. Na enghanzaro heleo. Na mbaye riwone namnazali waandwa hahe wajidayo mijini. Wajoka usa Moroni waje wafete. Bao kwa jalala Moroni. Waandwa lo Moroni de madelenka wakaho prison wambao kao madelenka. Wao ndo watozamba. Wawato wawalo miraani wazunguli yao. Watendeza wawahansoma valani. Hareka wahundu waje waroha mfumbato. Wende wazine. Wanduna tsanganyihe. Yekuje yazaline njilwa. Wandu pia na wahima mfumbato kwa jafete heli watrawa. Watso honeha. Wanja majomani. Conseil de ministre ya bili iratelewo inuke jafaniwa. Kwa tsone homa la walio. Wandu wanu yemijila ila tusina waka wakubali. Sheka ngwanzo wari warizaya. Ilati ya tusina o. Haukako mdwa siyasa parojato ambahi nubangweni. Yarenga jirima wahabangwa yeche. Hauya wahamsihiri. Hauya tanzia. Shazila dezemali za milanansi. Za ho wenji wa haturi lobonze. Rirwao zenga maliza hatu rendare tsanganya sino warizaya. Reshere hize njema baowe renga. Weniko wandu wefanyaze hazi. Ilande zensabu rifanyo bonze. Ilande mitsango renga oze majilisi. Rifanyo zenongozila. Ebenge hona zenongozila zijiri leo. Amtikurukaya rilatsamna etapu mtiti. Yakobidi keri deklanche bala. Vanuma katazali yenguri niko occasion shasi samaderi tsohelewa. Emanenu wakati mru ya tsongabaya. Bohanza seraya mrenge. Yabweka obidi keze nongozaleo zila. Wababake jabidi mwende mwakensida honi mfanye bundjiliyo aprevali. Ikabidi ke inono rangofa ye. Karina ujuari do mankeze occasion zinu. Ze occasion zinu zitido mankewa. Yebenge yabo kwezi. Tanzanele zokaya. Ni wababana mrudi mtowe risala. Rangunda banu jioni banu. Yemijine balwa. Banu benge ngujolo amboka ya yefumbuni uhanarende. Yembajini uhanarende. Yemitsami hulamnarende. Yembenamnarende. Izonrabo. Ngena wandu mbeni wajuanzase Moroni waje wafurahi wona ya waje hazini. Ngena wandu walomi jini. Wenji washashi shangwao. Shekari demiji ya hatusi wenji. Yengwa bironda. Gwa bironda. Yebenge jawakati kwezi. Msane. Zenongozino heli abidirizi balie. Ritidora teze occasion. Ze strateji ngizo. Shaze occasion tena zitido mankewa. Kwezi wanama watukufu wa Islamu wa Komori. Kanzani mwambie nukari baki na wakati mshashibanu. Na ukaya igwaivurizu ambayo nzima. Shake na urele sawandu itotido wajo shemeza. Rikahanzani mwambie nukaya. Karijaja wakati kwezi wa Komori. Ribaki haruma unafiki. Zenongozino amanzoni behe message.
ketsubidirike na unafiki wa Komori. Wa Komori ngabo nzia mbili ya trase wa Komore makati yanu kwezi wa tukufu. Haina mrikao kajadunga nzima yao. Uo mnafiki wa winji wa hatu. Haukaya nga sinansi walo wanruwa habili wambokase nongonga zendo na ingo atambi hao. Nga sinansi walo wanruwa mbaa kaziti imbinga zonjema ngarendele yao. Yabo zejanibuzi sangizo mbili. Na banu kwezi wa Komori rihana mfano wako sito do jirejeza do usilamu wa hatu. Wondo mfano ridungorenga. Ne ya kaumbe arudhinu ya umbe no binadamu neze mbingu hatso zumba mbili. Ba hatso umba mro haumbu nembebo. Haumbu mrumme haumbu mrumshe. Haumbiza mbingu haumbu neze arudhi. Heni ndongo haumbu mbili. Zilazi jazike mfano. Basika na ukiribake wandubanu wake harma fitna. Walwamba sikariti na rilio na emrunge mwana mkomori. Mwana mkomori imangu jibiwa, imangu sikitihu. Haukaza nongongizo mbili. Ngabo tabu wansi juu, haungabo heri. Yabo, ke jajalewo yinu mimi binafsi, ndona mriamba ukaya mimi ntsina nliyo, yekutina uliyoje. Ngonoze tabu haukutuziwonu. Yekango ziwonu, yabonga na uliyo, haukabonga uharumu watambi hao. Yekakutuziwona, yabonga mahalekao, ngawa kanga uharumu wadunga zali. Shahwamba nsona tabu nonsona njema izondo kondrabo manadamu yetsoka mnono ekaka tsimnono ngukomwade yabo kamna ujabanulewo rijari kensarma hypocrisie mrada mboka mwajo mafudo la politique insi question politique inu question ya hiyonsi ngetabi hao ebenga abo ze janibu pia narike waili yekawe mzaze we shababi we manamshwa hangu we mbaba hangu ulo haruma mji uonawe meshaho mji wa haho no wana haho nensi ya haho kutunda bantu bazimabo wajisitu yoka ya banuko elinga zibisawo yabo yoka bongo rumo hypocrisie imma ngawe na entere uzanzao banumrujo dunga mru hafanyida we imana mwana mshoha ngushe mwana mshohola nge harimo opposition ngutabiho yabongo msutene hizo amba ngutabiho haukambe senga kahazini hajoba alishiwi hajoba hizize mwana hajoseda msome sebonze imanga wo harimo walweheri wambami na fami haumru tso yulo ministro mjini haumru fulani nga mumdungo haumidoni kwamba hindu no wandu wanu yabo hutsawaze fanga nafsi ya ntinti hurantse feda ho wenji yabonga we hunu shakari tsuhanza harimo banda wasulibana haukabano ni joka tsaha kajajitsa shia yekeshingo shipuha yekale bawali puha yekaye nyama ipuha yekenso lengiyo yoke janijila wamiche hausi wandu ritwaza lileo izo sonti pia kabajaparo hansiwa bei yaho wandu azali no wandu watwazali ritikazane ndrabu yepare yetilwa hawijo moha kabatu dingwamba nani birebeni tulwa nazali inu tulwa no mji inu ketsondelesheha zenongo hizo nganzwa Komori haraka rirenso unafikiri jisituye jojo hendarmwe bwana emanara mba inu revolution imango kubalukanga uharumwe zikirio shabo lindaba ahubama ude sawandu wa jowana hezi tokiri yabo huko sione gabo sanction imanga uharumwe zitokiri nende mbiwatari wanerizi hunde rikesi na warumwe heri shana mziyedi ngohi bwana wa Komori na mtafadhali wadingo jirenda wasnarabo kamitsi mru wa politiki inuti politiki mimi ndoba numinsarma siyasa nsi harumwa mriani voti nsina bezoni votewa nsina hata fikira zo kama do depute Nyezi mgo hanzisha mru izo ajoin shunu duniani nsu joba hanyani hansiza ne parkuru ya hangu arumema hayani baki shejao inshallah sho wakati unu ngasi harimando ngoze ndo nai jaboko ngasi na nanyasi banu walona ndo ngoze nda ondo shake na ukiri na msolamu hamjibenu wemitsikane mwana negociateur hajitowa hadungu wala shaye kajenda ambakati yensuendo ambakati banu aliyo nsomdreje ye uzambabanu sababu hasa uo fitna uhu na wetsi motoe haliyo jilbenu we ngawe azali haunga wendasi mana kuna ujambe zindwaji mwanama Ahmad Mbaye tsanda mjini wawamavumbe manandu njojo wavumbu watoji situye ngasa azali omwenga rjoka ngarishindano sina ndika kwatsindasi shawanu wadingwanza jirendo karibala wa starab kwatsi harumwa siasa kwatsi jau yotsa afera hangu insi question siasa yekele koliketsubulwa mwanaho nde utabi wa mande wa hangu yekaze nziazi balo atawewe nde wahanda utojoka rohenda wafanye hazi we watilo hazanina hazina azali zenongozi nunga sina janibu mbili o wadio azali na wapartajeza azali o watso azali wakubalukanga bonsiendo nai na mpartajeze message za hatu na mwemeri saindilane na mhezeleji na likeha winji kena ukirimke nsimli nderifanye mjema udumdamba bala kweli no ngabanga lijoure sanse ebenge kwezi tikanzambo kawo nafiki wa mkomori no ziedi ngohi
haukaya si urejei haku uharumwa wa mfano wahe ya umbe dunia yinu na Mwenyezi Mungu yekaha umbuke yafanya njema ngujonda mbeboni yafanya mbingu jonda Moroni yabobo mfano karidunge kena ukiri wa kefitna bahanu kena ukiri mrajilende mrutsola wa makri Mwenyezi Mungu ambu mrume na mrumshe yabo hajua ukaya wengu joja mrumshe ngu joja mrume ngabajoka komplementarite hemesha hao haumbule mbingu haumbushe bande shansi ni uona heli zanongo zozikao tuwe mirakli ya Mwenyezi Mungu izo pia izo mifano odunga ngema na mwana mkomori yatsingo hanze kari ngwambo kaminsi hununsi hunenga ondahu naonga wa mkomori kutim Shinwa kutim Marekani kutim Faransa shawe mwana mkomori ngawe ne famia ho Komori haungonge shikomori ngawe hunu henu wakati ngo parwa mzaze ngwanza apashie fulani ngena problem fulani ye mwana ngwanza azae yo nganzo behe ye mwana mshangwanza lolwa ngwanzo jusamvyo wende ngeyabweze mihima yopia bieza heya shahula shitsobo nsiju wenda honde director ndondola ngemwade nganzo duma evacuer ezopia kutuzinyeshi izopia kutuzinyeshi bwe mwana mkomori haungo jihadai wa ulobo nzeno ndani donc ija wakati rizie hipokrisi wa Komori numengo limweze nongozi rejo zodingoni do hipokrisi mwinji wa home Komori waso atando wadi ngwanza wajile ndo wastarabu wangava yinuti question ya siasa ni question ya hiyonsi izakadararu wakanja haba na bezi nja ukatsale yabo ya masakalanga jokanza atola na singara nzori dungi tsikanza ndongo mbaba kaba ngasima shababi ganzo makati mru ya dojo kangabo valeri kawo hizo kazitina mru wa siasa na mruti wa siasa mimi tsihabana sukanja jojo para mbaba lukumani zwandu adingo mpara bana sukuwa na marishinda no banu nja jojo wakaze mazina warikazao shati hanena mna hangu jabo kwa andwa jina ba wotsi hamandami ngabo kao wo reponde haukayo bwere mwambe mruji buhambe yonde kwamba legitime defense ebenge kao jangu mrakukaza zina banu ngaone wajibu baho mkazela haho shanga bwe kao si ujo minimize halafu tsanzana mbe ukaya banu makati mnungu amba atambeseka bati shababi mona haya Komori haurambo wa babaha tunawajomba hatu kwa tsina wanana shwaha umalahoni hauwana haukami minsirad zenongo kauri kaba nurika sina mzabal waziri ne mabani hahe wa msuje ne hambupia no wanrupia karjaparo jamanda atake mru rimpweshe uhadara jahali zabarindi na nruwa hansi Idrisi Musa msuje yatso nambare tenu ya adabu sindoka longu jozingare sufu mahadi bwana wotsi mrubani hahe ya mtsune zenguo yarenge baruani wotsi mrubani hahe ya mtsune zenguo yarenge mwenye baraka yarenge oppositionia wavumbue heda raja yanzao hasibabu indi kajaparo hunra mrumana mwana mshamzima bada hausaneke mwana mkomori mzima yambeka kujaste hiwa yabo kujaste higulamu rongo wa heda raja ya uwana shaha namna ya mastehi sha Idrisi ngena large lewo inu hende la vima ya shele tiho hazingara mzembe Sharif na mze Brema Sheha ngwambo kari wala tima notable shalandu wa pamaile wa kazami haruma halafu yabwe mabani hao wa mtuje waze wango yabo wesha hizo no wana nashwa hao ne mabani hao kwa nao para moto jela wa mrema pipo hanyajua mbezo kazambwa kawa nao kamruma hala ya paredrisi ya mrema pipo hanyajua mambo kezo kazambwa ilia jozie large ya renga haukaba na bahari sarila wa harumwa namna ya ukaba ke mastehi na hiyo yote ni daraja rahunda si daraja ya ukaya rike na watoto mabani hatu na wanashe watu hata watsuka ujula wakanda huba usonsi pia ratsuka ujula rilandabo huja warengema ka imwa hensi inu wawasise daraja ekarambaru mwe siyasa ngarjojo hamba ukaya heni mru ya vango ya siyasa wahanza wasuliswa daraja fulani shekalo mafundi wadini yekale wa inuma ka imwansi ngabo wandu mijini ngwaronso wana hao warengo wandu wala watsoze adabu hadaraja yabo wewe uloho mjini kutsono kabo baho uhansu jopula shewo yekale wo yinu sijabanu tizingarema notable hengazija tiwatsinzi tiwasisi bonsi hadaraja yabo mimi njanza Muhammad Ahmad sujini na mzekaja jabao wonde mabani hangu wahima watsoze adabu izo kazi jawasuli yabo nekaba jamrazi fanya abwetike yo mfano ngamfanyo ba Bolton sujina fanya na bake mzimako lishe wa wasaji odaza haukaze nongozi sanga zendozere nga daraja ya juu banu empa jini wawotsa wa wajomba yohamba ukaya mjomba mrishode shehitwa na banu ngabokoba worengo kembaba shode shehitwa na rirengo kowa nruwanu mruja mze Mbaye Sharif na mruja mze Brema Sheha kwamba nilashiri na mbena ngoma wa utsuwangu rotso jawa hunda mruja Idrisi
mrumanashe watu ya heba na warenge wa utside mabani hao wakaushinda na siasa vanulonga sina mzee Abdulaziz nge yabo ngasina mzee Algeri nge yabo ngas wandu orarangu ngabo wandu watsuka siasa nzima ha nowo kwa tsohima warenge mabani hao wajojo wavumbu wa wamba hizo evenge kara sudara jamandei yomala honingari kona mdadili keje yamndu kuvumbula mwana mshwamro mwana wa mndo arende ekamdungu wasuliswa dara jamanda inu ya dono waza mndu walati wandu wakawo malahoni walati wa miji walandu wa represente Komori uharumwa mila nansi ya hatu wajonri wandu mabani hatu na nashwatu hadi inu hawatso za adabu ebenge kaze nongo zinuzi continue harumwe sansiri kabajabu hamndu rarangu mana momjini howae ya tsomkorije ya mambo kazi la kazi rendwa ya mnikochelambe wa mkorije ya mambo karitiwishe wambazila beka wambazila balola tuluwa kahumde ya timze buru wa sheha balao wakahumde ya ndemu mtsuje haubo boltu wakahumde ya olande mtsujini ndongo zona zija wakati zikorijewa baza nongo zinu kazitina namna ya mastehi vanuri sarele woke siasa azali inu ija iminyizi nji nanga wandu atsohelewa na zindi zora mbara nzori taze dokaya yedini siso abonsi yemilanansi rarilwa wa ustarabu uradi ngoni wanawahe Komori watsambaziwa ngo ajiba nao hata tsasize prison wangungo ndo we liberewa wala nruamba wafungwa ha ndrongo za widzi na ajali nziro hari waje omewa wanilie bale jeshingilo chashi ekamtsona twabia mandilo nebenge kwezi kanzani mwambi okaya na mstahamili baendu maringe jovuzilwa zisazi hisa ukanurdi na bodo hahalashe hitswa ya roye baruti ya sumanazadi nurdina bodo jusqu'à à preuve de contraire ngarambilwa ukayende ya sayakuba lukaya ngurengwe baruti ya jiatowe gwanzima ya nikazadi yebenge inuti politiki ya bavu inuti politiki ya mji unuti wanza ha mrare nsi mru inunde Komori na rihime hamfubatu rangunzu wani mwalinga zija riwadunga uwabambaza tarengezi wasi nganza obana mfumo andu ajoka mobiru akandu andu aji haukawa sawatawa ngani mwambione kama de Moroni ngomalama hulo guerre civile wajaze majeshi hamfubatu mmono ilo bundjiliyo lendo kaya litoja litsambazi wabao manotable anzo warongowe yabona mjoke kari eshue kari jatene boban ye mwezi ye mfumo ye nsihu shekare ndo anzari lupe occasion yinu ngamumnadhiri yoni ngamjono bane Komori josisiwa ngunari hafadhi shangani mwambie nukaya kari na ujua yuaibu mkuu harumansi ho kari rengwano wana ne mzaze ne mbaba na ikundisha wanru bahari habari jengo anzo renge Komori otage yokana mozaje ebenge singara mbao kabenge ngarjoba kiwaili heni heli ya wana ngarjo wana shaazali o wakati ndaunu kejakir na msidoka nsimwe reve amrejezora ne jabaya kabano jansi msido wona ze komunike zitolwawo zilanga zitolwawo ha strategia ujibiza ila namna yone sokango afanyo hazingo ajokupe na ndongo haukezo structure amtojomnikani mfano ba Komori melewe vano nsi nuriliyo o wazungu wanu ojokanga bwandu alola nao mananyamdu na mananyamdu ngwajokanga bwandu arengo mru amdende mwanamdu no lama na mwana mshwamdu izo pia ngwele wao ngwajoka mru ya sayaha ndevunje uhama bolto kanenda mahalende ambenge na mahakume na minane ikebala katu jokola mru yatimizima hamengo ngwaju wao pia shawo fanya wohamba bala karatasi haukendu wongo anzo wake harumashi la sharia kaundo wa hansi shitimenyehe mratsenda zingaranziani honi hana karatasi hambilolo la nionda hubi msondo prefecture tsinikiwa yobana la extra yobala visa yobala jawu yohansi mafoto dayo ngao na address abo yo haki haukesho de sharia shabanu tsukao kwa tselewa ngwaelewa wonro wala wo kwa doamba ukaya banunga ruhono kango na mahami njane papier njenda afanye testaden wetine mbaba ho imjomba ho izopia o makati wakaonja de kango atsahoa na riali wa hao wanjao harumazeno ngozodo tundalaka funayimo na ujawangalia nusu emalaho na indini shawongwele wawonro na uwo mwambia nukenda baleze karatasi uji wenda hubalahu ujaonga weregle wonikiwa woko adotsa handongozadu ngabo yengewa kanzato wanruhunu mbriye kanatike ikauto wetikao kwa dambo katwa presidentite roneka kolinu ya kweli wohubula hanzaho haukawa hansi sharia yebenge banu ye problemi lo Komori kabati sharia na yondongo nzironga mjoka ya harumwa dunia heni banu watso sharia yotsinti donc kariti na sharia shenge banu bonga bomba reference ya sharia titi richojo hambangasi wa ibenge rido tsahari rangaliwa basi yabo zoli zona nzona mabenu kawa jeni mono efanya ze publication za hatu
harumwa zetele ze journaux zanongozila pia ila se normali wafanye hali ila haukabwa hanswa sharia shidunga one dunia pia shaujusa leji shaho kangwa jonega avion waje wato wazaliwa ni kemraji hau wato wazaliwa burayi wa Komori zondrabo kwa anaufanya sedongo isoka mtsukirwelewa uandrunda asiwasi wa Komori wagwa hiladhimu yekakar jajijusa wasi rawana kabati mjenu joparo ja Komora jafanye ndongo yembabiyonga mjoni pasho itwa mweni parisa yekamusho kabala avion benga na Afriki yabo benge bushine majirana hatu kwa no paro jusandu waje haumtsora mbabo lo Komore kaba paro juha wandu wende bushino wakati wakae problem yawo ila hali ndo wado fanyi handongo jizwari maze revolution wado jawere ngandwari maze nsiza hatu jeru wasedie shahari mwe system ili yabaha inu system ya donantona de contrary ngamjo wone keka zali hamba ndongo ya boleo ridaza karjawana karijadisa basi bwe biro wakati yabo ngamjo na zebarua za maferesheyo do mjoru dimwelewe ebenge yabo kwezi wa Komori sikanzani mwambio nukaya na mtafadhali thumma na mtafadhali wananyasi walioazali karna ushindo wakondane shangari jo watseshea paska ondo handani wajoko ndane ze consequences ngamumnadhirioni sha wanaba hangasi harumana mna ya wana kwezi watukufu sina ujuani nikensi na ndongo zinji sikaujaneleze mnandongo isufu shimeji wangu tsidotsa ho amba ukanzo hunu juha jau ransi bangali joko dwandu wazali na wao dwandu handani wa jotambiha sha nari wanemba na haukari sari zingara mbanangare ndao na singari jo waswili rijeru watseshe eza hazweni wakati rijo waswili sisi timadi wa wandu shangara nzori wambie banu abahokaya na wabaki wadwamba izokaya fanya jau banuongo unondwa hao ngwa uhunu woko ambokana mjehunu bomloa zali mjeristerehi shawamba sisi renirawane shawondwa hao warungwa uhunu woko dwamba na mjehunu mrensi yiho babuha mjehunu mjerimeri riwaneno wa wanao kakartsi wema shawa odoko wankuraje sheka mru wa opposition hahimiba ngurongo wamba nzo shabongo jona mana mama dambe ngurongo yabo hau negociatori kuna honondwa hawambe nzo ebenge kwezi ngamzio ban rijelo nani harumamada zindwaji shanso kanzano ne sembabe fikra ya hangu ukaya yendongo yafanyi hale ofwa ye ilaika occasion ngarjomba mgwikeke jamanke haukawa to amodordro kaya ngwadawe miji watsilindezi tolo ay makandida mtsike na revu baba na ba sena ngari wangali yao mrati doli ndo kesi flevu zilo abakati jwendo joka wana sha ngarombo mnyezi mguri waswili yabo na mdilungo jumwaban baheni zijoula iya ngari jomwelezani yabonga mjomransini hasalama salimina na ngalembabi ze komanteri wale kao ngao bizarri ni ware mbali hamande kikawaida batsinofanya bri wawekao ngasibanunga rudunga no heze ndao harmaensi ngarjona na mama dazindo aji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.